Turabasuje mwebwe mwese mukurikiye ibiganiro bya The Chain TV. Muri iki gitondo tuje muri studio tubazaniye inkuru nziza ku bantu bose bashyigikiye M23. Muri iyi nkuru turagenda tubereka amashusho y'ibice M23 imaze kubohora, ari nako tugenda tubaha ama updates. Iyi nkuru reka tuyitangire ku munsi w'ejo nimugoroba. Ejo masaha y'umugoroba hakikikanya amakuru yavugaga ko M23 yasubiye inyuma, ndetse hanagaragara amavideo menshi yerekanaga ingabo za Kongo zongera kugaruka muri uyu mujyi. Ibi bikaba byaranakurikiwe na Twitter ya Perezida Emmanuel Macron w'Ubufaransa, yavugaga ko yagiranye ibiganiro na Perezida Tshisekedi bagategeka ko M23 igomba kuva mu bice bya Bukavu bigasubira inyuma, ndetse abayobozi ba gisivile na gisirikare bakongera bakagaruka muri uyu mujyi wa Bukavu. Bakaba kandi bari banategetse ko ingabo za M23 ziva ku kibuga cy'indege cya Kavumu kugira ngo ingendo z'indege zongere zisubukurwe. Ibi bikaba byari byateye ubwoba abakunzi ba M23 batiyumvisha ukuntu M23 yaba yasubiye inyuma. Amakuru ahari ni uko ingabo za M23 zitari zinjiye muri Bukavu yose. Ingabo nke zari zinjiye zasubiye inyuma gato nyuma yo kumenya amakuru ko abanzi bari baberetse ko bahunze, nyamara babateza imitego myinshi. M23 yabanje gutata amakuru neza, imenya amakuru n'imigambi yose y'umwanzi. Uyu munsi rero masaha y'igitondo bakaba batangiye urugamba rwo kubohora uyu mujyi wa Bukavu. Ubu ingabo za M23 nk'uko mugenda mubibona mu mashusho zikaba zamaze kwinjira mu mujyi wa Bukavu, aho zatangiye kugaragara mu bice byinshi bitandukanye by'uyu mujyi nk'uko mugenda mubibona muri aya mashusho. Aho bari kugenda bagera, abaturage bari kubakirana ubwuzu bwinshi, barabishimiye cyane, ndetse bikaba ibi byose binagaragaza ukuntu abaturage bari banyotewe banakeneye impinduka mu miyoborere y'iki gihugu. Turabashimiye gukurikira amakuru tubagezaho, tukaba turi bukomeze kugenda tubagezaho updates z'uru rugamba rwo